From Mamo, Aquaba, ever too much GHSO, and Sama Egusu, ACC, Negusu, Apostle, and a day, my one, no, made a so more. One person may say out into no subscribe to your channel, no. Oh, yeah, with me notification bell, the Sana Dada, you post a video be too much GH, and won't so many be the way to me, and when the apostle, and when you any reasonable afternoon. Na me de wo ko eye enne nsem a ene de Twene Jonas ana wa be de eye Achipalago se obeka ya na nsentemu ana Achipalago e de eye video bi betu dwa fa eye Twene Jonas ho o se Twene Jonas no aso oye fake kakra ai na video ni mu se utie nsem a ewo mu a Twene Jonas nsem a no wo kan ne se ono na o twa videos ni nyama na oye nia is for the viewers ope enunti ana na o twa eye video no na Twene Jonas enso so be reply that particular video or chema or say enye say o twa video no for viewership mum na mum akwai sadada o kasafa the Rolls Royce and the Lamborghini and the cars are one home akwai so kasa keke na that's other particular no o te kan no so prove it try again of say ampa cars na kasa one and yes or kasa keke na mum no query ni car no na all kind of no car say bueno for views empty and no kasa asem no so akwai say Achipalago no abed dani asem no why na twisted be and no person or confusing again for and no kan wanunti and no yes anyama no nende Twene Jonas abed there Achipalago say so oya bema opa on free Ghana non call US or non sna Lamborghini and answer Rolls Royce ni mu bi mu I now for 1 good hour so bet me I rent and so bet me a high car no for 1 hour or no Twene Jonas no or bet no $5,000 ebusia for young conquest here in someone Twene Jonas and the betu eja na answer na no na make I mo say jumekwa aso ya say the jumedi ebrewo eye or chade herbal center ebisa say edi empa and a year how say you na many yare say sunsun mo yare utimi friend na ma na dey screen so no I was say enya dia wo de wo how ebeba na catch one wasan so ade akofie na mom adanse die ana wo de be kofie utimi efre eye ochade herbal center wasa wo hwehwe na chi akwan ebi e wo danso ma ebi san so e wo tamanenti mo mo ne de enya dia mbetu kwan bia esa adefo mo mayen ko hwe eye video ne ba ansam ne ato aso views say be ya dom no be ba behu no ma ba betie no kre ti dia me catch on Adam catch akwan to relax for him to relax and I'm cast at and keke and ti say me de me tna me car mu dia pay views na say also on ti asia and nti a fake life one so this is what I'm tell you corner kwatina $1 million game o kwatina ma listen now the video 1 hour pay me your video 1 hour your video 1 hour pay your video 1 hour pay your video 1 hour pay special design of garden near the other we have video 1 hour ni we are me $5,000 this year no kwa pe la what you say a Lamborghini Rolls Royce Bentley different car biawa also ye blogger abroche ye high car ne boofo na onyobia na oda bontin obi ka no akosira trem kosira obi die ana ko han bi na tena mu ana wa pe just 1 hour na fa ye video wo ye video ni wi a Ghana fo nyina se wo Europe wo hin o blogger bia ye video wo Uya Ghana for you know so a video I am going to give you $5,000 free of charge this end man fam wa beto camera si wanim se Twene Jonas my video no wan fa sika na ma na Ghana for you know huru me se me dwamanum I am going to give you physical cash $5,000 mema was mo bia me na hia me Times Square na me sika na hia nsem no akan na me dia ba life. Just do it for me and that's it. I'm going to get you all right. Ebusia for somebody di afekra ana social media so babe de papa yi na show abrante Achipalago no ono ankasa mom no
sa obeka ya no no so no ye bio sa leaders na akwese no so ebo na adwen etro mo na akwese Twene Jonas be ye na akwese fans na dodo na e follow Twene Jonas no eno ana ama sese ade watu nani esi eye Twene Jonas so a chese obeso ogu nani ma se afofo dodo na esusu se eye Achipalago na akwese wo ya ye jealous kakra enu nti no oya sa ade no ai asa Twene Jonas wa babeji eye ade na no no ye no adwuma no wa babeji efinisem viewers ni nyina akwakodi eye Twene Jonas wo enu nti na ni abre eye Twene Jonas no eso na adofo Achipalago me no wo kaseyin ono nso e de agendas bi e abatuja afofo dodo na wo ne eye Twene Jonas se asa Achipalago no o agenda foforo bi etia eye Twene Jonas nte so ya hweyi na nkofo comment na epiemu won na ya de ma eye Twene Jonas no ba ko epiemu a mete ye ne se na adoda nkwa akufo ado ene afezo Afia Schwar ai omumienu omusa ewo eye Achipalago na mutu apeso ogu eye Twene Jonas no enima ase no omusa ewo mu bi nte wo benya se eye Twene Jonas no nani ebebre pa na okoto de no bodwe o ye bi mesu bi ye bi na sa kwa se me de na me ton no me ton ye na se nkofo ba be peche se me de na ye se wo de oni abre so ba se ugu menima ase eno no Ghana for esuban ana ko se Africans in general kwa se ye esuban anu no so obi ye bi na so obi ye bi na ye hwe na me de na kwa se the same thing but my customers no ni na twen ekọ wa boze na obi peso bi se no na wo de na hwe wo de na se ama customers ba na se obi hwehwe ma pa so obegu oni ma se akwa se no ana we besi eye Twene Jonas ene Achipalago entem no ye se obia ene ne master Achipalago wo obetimi aye eye Twene Jonas master ampa ana o hwe eye se na wa to first one a minim se obetimi ewini the round na ana se sika na Twene Jonas ade Achipalago no obetimi ade na ni na too much gh yeni egusu edi eche ensam ni yere obeso mo e wa ha mo se ya nti mungusu ehwe too much gh more subscribers and then no first time I back can say na face when me notification bell no say na dada you post e video bi awo ya channel yi so I want to benya bi no hu ne ekoso awo ya memu ani wiase mu afa na nyina me amede enense mi ebramo medi ene ekiabro ni mu I the work factory back up that na basa so ehwe makram.